Mbukeli kuyintokothole enkulu namhlanje ekseni kusikuthrehlo lakho lelithi the Daily Bread. Yita nemgqojo kaNkulunkulu nguprofeti ehlula amademoni. Yebo ukanesi lapha ezitule embekelweni la kujika khona emakhumbi uthazilake bonke abantu labagulako labanedinginga temshado kungaphumeleli kungaqhubekeli phambili kwabethe kuthula emshadweni nasemendweni kulahlekelwa ngokonke imali uyibonye ndalalela ukumela impilo yakho uthazilake bonke abantu njalo ngalesithathu nangemgcibelo sikhathi 11 ekseni embekelweni la kujika khona emakhumbi ngiyacela ubhalise nathi dinombolo dibonako ku screen sakho uyabhalisa prophet ngicela ukuthi ukubona ngicela ke bese ungilungisela ke umnikelo ucela 150 emalangeni kuyayitulu mawufika kumprofeti waNkulunkulu afika uthole ke the water of life and the anointing oil kuhamba kuyipackage kunemnikelo wako namuhla ngosiyami namuhla tsafama batota sekuvele sebonakala kwaphesa phephethe is an all night prayer service ngicela uvuse lo mbukele ekhaya phephethe umkhumbude kanabo usuku banamuhla ungaphuthelwa. Siyabonga kakhulu Moloyi, siyabonga kakhulu my brother. Siyavusela mbuke lapha ekhaya. Sibona khona ngabe sibona ngabe usekhaya ngabe usemsebenzini ngasevoice businessini lakho. Ngabe usibona kuleli la kancane kumakhelwane ngabe iningizimu Africa ngabe eMozambique siyavusela egameni lika Jesu. Mayisela ngumprofeti wakho. Your favorite prophet ngifuna amademon lo egameni lika Jesu. Moloyi asikhumbude umbuke lapha ekhaya egameni lika Jesu. Kana inkonzo lenkulu inguzanguza ingqunguthela egameni lika ye all night prayer egameni lekhona lamuhla nje egameni lika Jesu Christ. Mbukeli wami lothandzeka sekuvele kumoshakele sekuvele uhlephuka sikhethe sendoda egameni namuhla sithi siyaku-invite ungadali usale egameni lenkosi lokhu busuku lobentelwe wena lo busuku bekushintsha impilo yakho lo busuku bekulungiselela umnyaka olandzelako tinkinga temnyaka lophelako kita usala ngala umnyaka lophelako singena emnyakeni lomusha nalobusha kodwa nalokuhle kodwa egameni likaJesu. Moloyi asingene ngelivla uNkulunkulu nasekuseni sithi chains are breaking noma tinketane liyatsilika egameni likaJesu Christ ngoba Moloyi egameni likaJesu labanye nje bakupheke kangaka kulomnyaka lo lesisuka kiwo kulomnyaka lesisuka lophelako egameni lenkosi indzaba ngemashayina abe ngemashayina ekuthakathi abe ngemashayina etinhlupeko abe ngemashayina nje kweswela wathi ukuthi uboshwe ngibani abe boshwe ngathakathi abe boshwe ngabangizondako abe boshwe ngizakwenu wena bake lapha ekhaya kahle abe boshwe ngimzakwenu abe boshwe ngumgcako wakho egameni lenkosi labanye bosisi lapha ekhaya kwathakathi kwagana inyanga wasuyayala uyala kabi yamthakathi ibona akasoze aphumelela emashayina nawo emashayina yokuthakathi kepha namuhla ngithi angiprofete ngithi chains are breaking today egameni likaJesu. Those chains are broken breaking egameni lenkosi awangeni eminyakeni lolandzelako egameni likaJesu. Sifundzele phutho omkhulu incwadi ye-Acts noma imi-17 yemapostoli number 16 verse number 25 egameni likaJesu. Imisebenzi yaPostoli 16 verse number 16 verse 25 ize kanjena. Kwasi ekhasi nebusuku boPawula naSilasi bathandaza bahlabela ingoma tekudumisa uNkulunkulu tiboshe etinyeti balalele asinyane kwabakhona kutamatama kwemhlaba lomkhulu lokwatamatamisa tisekelo teljele khona lapho yonke iminyanga yavuleka dingeta tonke tibosha tazilika. Moloyi asingene phutho omkhulu siyiqonde singayigekile egameni lenkosi namhla sikhuluma ngokuzilika kwetinketane ngikhulume mbuke lapha ekhaya ngithi kuboshwa ngetinketane kufaswa ngabe kufaswe ngebuthakathi uboshiwe physical egameni likaJesu ngabe ufaswa ngaluphi aqali ngawe egameni lenkosi kepha iBhayibheli sitshela ngendzaba lapho yasila na yasayidasi egameni likaJesu naPawula iBhayibheli lithi bebaboshiwe they were wrongfully accused egameni likaJesu bayaboshwa egameni bafaswa ngetinketane basifaka phakathi ejele phezina egameni likaJesu ukuthi bangakhoni ukuphunyula Pawulo naSilasi phakathi ejele phakathi ejele egameni bakhohlwa tinkinga bakhohlwa tinketane bakhohlwa usizi bakhohlwa baboshlolite bakhohlwa tinyembe bakhohlwa iBhayibheli lithi
base baya-engage imiyakamoya base bayamdumisa uNkulunkulu base bayathandaza egameni likaJesu bamphakamisa bambitha uNkulunkulu phakatha nje bambitha uNkulunkulu dehla bambitha uNkulunkulu kobuhlungu enhliziyweni bambitha uNkulunkulu bafasiwe egameni lenkosi bathandaza badumisa iBhayibheli lithi kwevakala kwentekathinjo thingazange tenteke iBhayibheli uNkulunkulu lithi simakathe asezulwini wakha i-earthquake from nowhere wamatamatiselo egameni kwethuka wonke muntu wamanzi wentekani manje iBhayibheli lithi tinketha ndazilile egameni likaJesu akhulume ke mbukele ekhaya yinye into lenzitha tinketha egameni likaJesu. When you give God praise, simakathe uyehla sezulwini akhaphe tinketha ekanta madam sokusekela ungathi lamhla ngiyaprofetha kunangimake lapha ekhaya lofasungethi inketha nje hlupheko lofasungethi inketha nje kwaswela into zangabe ihambile ekhaya kude lokulungako soze uyasho ukuthi ngabe lo mnyaka uyawuphela nini lo wasekhathele kulo mnyaka egameni lenkosi ukuthi namuhla Nkosi yami asidzinze tinketha awuphela kade sikhululekile ngegama likaJesu waseNazaretha uzombhali abazange bakhala abazange babalisa abazange basola muntu kepha labakwenta base bayafocusa baphakamisele emehla bethinzabe baphakamisele emehla kuJehova base bayamdumisa bayathandaza iBhayibheli lithi base utamatama tisekelo nje iBhayibheli lithi base kudzilika tinketha kwavuleka iminyaka ngithi angikhulume ngithi not or every chain is made of iron. Egameni likaJesu Kristu. Some chains are chains of fear. Some chains are chains of failure. Some chains are chains of sin. Some chains are chains of sickness. Some chains are chains of stagnation. Some chains are chains of poverty. Some chains are chains of spiritual oppression. Now khona lapha ekhaya egameni likaJesu. Tikhona tinketha letikufasile. Tinketha letikwesaba egameni likaJesu. Usaba nebathaka batshela bathi lo mnyaka ngeke uphele uphila lo nawe sengiyisaba ngabe ngema-chains bathi ngikhetha bethu kwehluleka empilweni kude lokuhamba kahle kude lokulunga kokuwe ngabe Nkosi yami ngema-chains esono ukhungiwe sono usidla ngisho ungasafuni egameni likaJesu Kristu ngabe ngema-chains e-sickness ema-chains egula sawuhambe tonke tibhedlela wahamba tonke tinyanga wahamba nebaprofeti bemanga usilo mphala solo awuphile egameni likaJesu ngabe ngema-chains ekumanzawonye empilweni impilo ayiqhubekeli phambili ubathi uyakwehla kulungulutho ngema-chains lawo egameni likaJesu ngabe ngema-chains endlala ekhaya indlala yini yakhona kude kaplaletiko egameni lenkosi kepha namhla ngite ukhuluma ngithi lama-chains lawo ngema-chains lawo enhlupheko lamuhla siyawabreaka ngegama likaJesu siyawatsabula ngegama likaJesu siyawatsabula ngegama likaJesu emnyakeni lolandzelako egameni likaJesu asengitshela amagama ngithi umsebenzi wesitha ukuthi sikugcine ulimited empilweni egameni likaJesu sikufase ngetinketha egameni likaJesu kepha namhla ngithi by the power of the living God egameni likaJesu ngithi chains are breaking chains are breaking in the mighty name of Jesus Christ. Chains breaks when we shift our focus to God. They were wrongfully accused. They were physically beaten. They were thrown into the inner prison.
siyadzilika mdumise Siyadzilika. phakathi ejele Oh, yes, ngisasho amagama ngithi noma ngabe sewushayiwe Yeah. osiyami unganaki buhlungu No. netinsisi Oh, yes, kepha no. mdumise Mdumise. egameni likaJesu Kristu utayiletha i-deliverance egameni likaJesu Kristu Oh, yes, ngithi no. Nkosi yami angisho lo magama ngithi chains break Yeah. in the midnight hour. Oh, yes. Ngabe kusebusuku empilweni yakho ngabe kuhwalele kude lokulungako Eish. kude lokuhamba My kahle God. kusebusuku Yeah. ngabe ulahliwe ngebemndeni wakho kusebusuku Oh, yeah. ngabe ulahliwe hlobo takho kusebusuku ngabe ulahliwe ngumphakathi ophila kiwo kusebusuku egameni likaJesu ngoba iBhayibheli lithi ebusuku ekhasini ebusuku Yeah. bavuka bakhohlwa tinhlungu Oh, yes, bakhohlwa tinsizi basi bamdumisa Oh, iBhayibheli bamdumisa. lithi letinketha ntadzilika ebusuku Yeah. egameni likaJesu Kunjalo. ngabe kusebusuku kepha ngithi ngibona tinketha ntiyadzilika Tiyadzilika. ngabe kusebusuku tinketha ntiyadzilika Oh, yes, tiyadzilika ngegama likaJesu. angisomagama ngithi the darkest part of your situation Oh, yes, Lord. namhlanje iyaphela egameni iyaphela likaJesu ngegama Kristu likaJesu. uNkulunkulu zethu ukhona uyakuphakamisa egameni likaJesu Oh, yes, Lord. akusiko late egameni likaJesu good job. Osiyami don't be overwhelmed egameni likaJesu God is in control ungesabi uNkulunkulu usesihlalweni Usemsebenzini. lenkinga yakho uyayibona usemsebenzini Good job. egameni likaJesu My Kristu God. mdumise uNkulunkulu ekhasini Oh, yes, ebusuku Lord. ngiyabona kusebusuku mdumise Oh, uNkulunkulu yes, Lord. ngiyabona uyakhala mdumise Mdumise uNkulunkulu uNkulunkulu. kusebusuku khona lapha ebusuku uNkulunkulu uyawuvela aqhaqethe inketane Oh, yeah, egameni good job. likaJesu la ukhona khona mbukele ekhaya asithandaze egameni likaJesu nangombukele ekhaya siyamkhulekela abantu egameni likaJesu kabi namandla igama eliphakanyisiwe laphakanyiswe emhlabeni laphakanyiswe ongemadolo uqalilo phakathi ikhotha ngithi Jesu Kristu inkosi nangombukele ekhaya asidumise wena ngiyamkhulekela ufasiwe thintalo ngabe ngilophe Egameni ihloko likaJesu. namhla uNkulunkulu sikhuluma ukuthi Siyalibonga kwakho lifa lakho, egameni Nkosi, likaJesu athi umkhulule umuntu lo 2020. umbukeli athi phela uNkulunkulu ungikhululile uyawendela buhle nekudunyiswa igama lakho kuthi manje naphakathe haleluya. Oh, siyabonga kakhulu prophet of the living God live lelibuya kusimakathe ukuseni kuthola nje kwathi ukuthi kumele nje thine simkhonde uNkulunkulu phakathi kodwa inhlupheko leziboshekito ngilapho khona likhambi litawuvela khona lekukhululeka kwethu lela ke mbukele ekhaya ke umgcojo kaNkulunkulu angisho ngithi ke namuhla insambama ukhona yebo utabe akhona lapha imbekelweni spiritual life edit prophetic church la kuthi khona emakhumbi ngiyacela ungaphuthela sukuma sumele impilo yakho uthe nemhlabathi wasekhaya kini uthe ledibazana lababoshiwe uyawuthandaza kudunyiswa simakathe lobu busuku ukuthi phakathi ebusuku kuyawukhuleka abantu kuyawuvuleka iminyango emajika savale imilo yakho nenguleko yakho nempumelelo yakho angisho ngithi ke njalo ngalesithathu nangemgcibelo umprofeti kaNkulunkulu uba khona ku1-on-1 uyabhalisa ke ntombi dibona ko uthi ubhalise nga11 ekseni usuke sekakhona ngiyacela ke ugcina ke isikhathi ungiphasela umnikelo nga150 emalangeni akhona ke ama spiritual tools the water of life the anointing oil phephethe azolese nang umbukele ekhaya sivalelise mono yegameni likaJesu umbukela lapha ekhaya sibonga ukuthi usibukele Oh, yes, uzofika sifika khona manje la kunjalo athi uNkulunkulu emsanga kubusisa lapha ekhaya egameni likaJesu sithi ke kule online prayer le oh yes come expecting the word of God come expecting prophecy come expecting your deliverance Oh, yes. egameni likaJesu kunjalo ngiyayithi ke mnemoloyi kumbukela lapha ekhaya Yeah. when I see your face I Yes, shall Lord. prophesy oh yes no and once I prophesy your deliverance is a showcase. La ukhona khona sithobo sami ekhaya uNkulunkulu ungathi ngakubusisa asidibane khona ku night prayer this coming Friday mhla ka 5. God bless you. Bye-bye.